Kasta Latibiyag! Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang. Ay, agi muruk-muri aki tinataga si daan tayo. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito'y tawa. At ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang, nagpangit di boyfriend na. Na, saan man lang nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumoy nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Bilay, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito'y lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kastada. As dagtan iti balay may. Ay, asino nga iti masangpatan ta dita balayaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin iti taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos, nagdakang aso. Ay, kumagat day ta, Michael. Nay, kabutang na ka di aso. Timmarayan. Day ta kati ibagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siyak ti kadwam. Belen, asino day takadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tatibagbaga mo boyfriend mo. Wan manang. Awan na sa bali ditan anak kita mo boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin namamo na saya at ni Michael manang. Kat, dito'y amangal daw. Katwan Kaya't na ti agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iti kamates. Uwan manang. Saan napili ni Michael? Ayun na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang. Nagimas ti sindan yaw. Nagimas dyan tuno atoyaw. Un manang. Ayun na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaon. Ano? Bagay na gayam nga isawsaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, siya ko ti aginaw manang. Ay, saan mo tun ta nakababain mo? Bayang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit ti puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasinpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, adoa, siyakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Aguray tan dito junction, iti tricycle na pagluganam nga agawid. Magmagnatala naging gayjay paradaan. Medyo adayo nga rod basit. Saan nabalaya? Kaya't kung arod ti magmag na. Sige, sikat ti makam mo. Anya nga iti serbi na daytoy sapatos ko anangina. No jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kanya boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Ay, awan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmagnada. Nubak nang, ada ko makutsina. Unay matan ni insan Belen, nagpintas abalasang. Kastapay mati naki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag Depende, iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain.
Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada? Nakausub da. Katatatuda pa'y. Dagita dagiti istambay dito lugar mi. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di dapay kayat ti bariya 5 gasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar mi, akasken ka. 5 gasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Saan ka mabutang kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Katno black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. On bibiyang ko no boyfriend mo. Mangted ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan abasta-basta ited ko kada kayo? Na, naglastukan. Si kalatin ang yung bagay iti kasta kada kami Makita mo na dito nagdadakil at ato dito itakya ko. Kobra tayo na! Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Oop! Dito tigre dito may sa tagyan ko. Oops! Yeah! Tanay ko! Michael, Tanay ko! gusto daytan. Ikaklay na iti pagnakmanda. Ha? Yeah! 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 Dahil pa! Yeah! Sir! Ustod! Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang dayta. Saan kami lumaban? Anay ko, Ni, nausawan ako eh. salsaludwan da kamutan, Michael. Istileng, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matananang. Napan kayo lagi matang iti itlog kan tinapa. Nasurok amay sa oras yung ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti si daan tayo. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilene. Apay? Dinanog-danaw kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Agkatuan, saan ka di akabutang pa'y dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di tapag-iinuman da dagiti tatnao tagkikil da ngamin. Ket no saan ka amang tag iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalain da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado kanon tinangbiyaw kan nag-like. Ay, no da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayong tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw kan agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Agpaili ako namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istiling. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan nabuya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day dyan. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen asinabat ida ti dakkel nga aso adan-dani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran laang kano ni Michael ket marayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day di a Michael. Taapay mo't manang. Kano saan ang napili iti sidaon? Ammom timpasitaken ko na idi napan iti balay. Tinuno atuyaw. Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo. Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan ang napili? Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot mo't no kasta. Jakpay makit di ammo Jakpay ammo na imbag. Si Kangay.
Kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kwa. Ay, tata, partakan nyo mat ati agpataray. Nakabumbunto kayo mga drive. Lakay nga min day taag dadrive. Lakay lang aro dun. Adan sa pa'y diferensya ti matana. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kat, agpay suman. Nakabumbunto pa'y ngag-drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Ado di tamanang. Siyak lang aming tagmadmadi. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglain ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada pagsasao, adagi ti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Ha? Anay ko. Nagsakit mo din day tanga imbagam manang. Ay, katuan mat. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpat gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya, manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kaya't mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Estelay, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Nakapanibid ka dito kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abelin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogado? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo, ibagbagam. Natawid kun samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauyaw kayo may. Eh di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo, ti panaguy-uyaw ka. Tapno, adamotan agarab kan ka. Apo! Apo! Ada tao. Hingka kita, no asino dayta agap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapol mo? Ay, sikati masapol ko, Stiling. Tapay. Awan mo't utang ko kan ka ah. Umayak ko magaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka, Stiling. Kanayon nak mangamin nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa ap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. I love you, Stiling. Ano? Stiling. Sabay agpakyut kan agdayi-daying eyes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan. Mabalin kan nga agaram. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Dagiti tao, anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan, iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Gus! Talatibyan! Nalpas matlaan ng timiting dagiti senior citizens. May lang ata na kimiting ni tatang. Kasladyak nakita. Uy, addagayam iji likod. Ay, asit gak man. Tatang! Ay si kamat gaya, mirasaul. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti dayto a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Kat no itanda ka no ita ti pensyon me.
Katuan, saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan ka pensyon mo. Ay na. Nagmayatan. No anda manugang mo amang opisina. Una tatang, tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, uwan nga ron. Ay, agyaman na, kabalasang ka. Uwan tatang, bayan nyo, tao may kamin to agpasyar kin ni Dave, ije balayo. Ay katuna. Ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit kita. Oh, kanya nga bakit? Nakita mo't lang ni tatang inji auditorium. Una, inted ko kan kwa na jay kwartana, tapno saanan amakipila. Kahit, kanya nga iti ko nana. Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay. Awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat no nagado ti inted ko kankwana, edi nauli an napanak ijay. Abot-abot mat ngamin jay t-shirt na. Kun, nagadupay ti mantyana. Jay pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na ngay kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Daka mo nakachinelas. Kun amam, at dapay abot na jay chinelas na. Ay unay yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya manan ayat ti kalkalkalem di ta kabinet ni tatang mo. Awan, adaya mo. Anya na tayong bulsab. Awan. Hindi malagay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka manan itibado ni tatang mo. Kat no intad ni ading mo adib dagi jaya badbado. Awan tinalalak. Kita nyo, anay, awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, dapapanak. O, bibigyan yaw. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom tararamidam mulong. Bakit? Kinisayam ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayt ito dagiti anak ta. Ay kurang matan iti sangaribaw. Ay, isulakit di tiinalan ni Mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkalkal di ta kabinet mo. Ay, inalanan jay buas sangaribaw. Ay, isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, inggatang naman ay iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, timbagmantay may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Tatang. Bayan nyo dananang, kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, kano alaan nalatan iti nangikabilak. Saan yung amin nga ipalubos ang aramiden na dayta, tatang. Tadagi nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raud. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da a pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaasi. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong arod ni manong mo. Sakit iti ulo meh kaninanang yaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang.
Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakanting aldaw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema datatang kananang ni Manong Mulong. Sigud mo't a problema day tao. Hindi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimmakay. Isumot ti panagloko na. Mangibabain. Maalapay nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan, numadiswak. Alakay, kasarjay ka na kampintun umay asaba daw. Nasken ama panta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta. Kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adu tinted ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Jak mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat. No awan ta diti balay. Sumraklatan ni mulong iti silenta. Katila alalaan na. Ay, huwan nga road. Ay, pangidulinak nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita tayo dito kasar ni insan ko. Ay katuan imay kami anak ko. Kababain mo't no saan kami nga agparang. Tatang, apay ngay akas na tisuot yo. Kas lakay mo't mapan makitangdan a makigapas. Kuang amay. Jak matan mabirukan dagiti inted ni Dave abadaw. Kaya tiyo asawan, napukaw da? Ay, katnuin nala ni mulong. Badbadbado na numaminsan. Ay numaminsan mo't ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit talaga ti ulo day ta amanong mulong. Uray, Jeping sungkaw. Inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga ang trabaho. Ay, sadot at talaga. Wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausyo. Ay, mulong. Saan ka ngagkalkal dita? Nay, agkalkal-kala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Hinggatang min kaninanang mo iti agas may. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni, Nangipipanam ka dagiti badok nga inted ni Dave. api amok da kita. Ay, ininit mo ngay nala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka manan mangala. Panawang kay manlangain. Awan tumula maalak diti balay. Oh? Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Ay, sobran at talaga day jay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan numapanak di balay da. Apay numaranaam. Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain. Ay, danugak Uray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalat ta black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Tapi nagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mo't inlepas na. Tanakibarbarkada lang ti inararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inanusak. Tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni mulong. Ay, day takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas sa sana nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, gayta. Tatang! Ay, dinansay. Inaklukatan tiri daw.
Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ro ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awed. Nanang, amuyo ka di? Birbirokon ka no ti pulis ni Manong. Apay. Anak ko, Apay, aday naramid da aya akalukwan. Adda ka no inuli da abalay. Ha? Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, nansay. Bayan yun, abirokan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirokan? Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay. Lakay, nabuyam jay news. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nanse. Abirbiro kan dagiti pulis ni Manong mo amulang. nagpatinggan ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanyak, tay report ko. Saan ko akanunungan ti mading aramid na, uray pa'y kabsat ko. Ay, adda ka nun ni mulong ijay pagbaludan, lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Nasayaan mata, tanatiliwdan. Intabisitaan. Katuna, balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Kan di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni mulong. Taanag ko lang tanay jay. Ay, sapay kuma, taag na kamay. Dave, Nancy, nasaya tayo may binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pailang, tapno makapagpanunot ka. Ay, unay kayo makakabsat kong. Baybayan da mo gayam. Manong da ka? Ang saan mo matan naaramid day ta pagrabangam? Ay, no kasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang arudain. Nagbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga anyaman abanag. Matakaw nga ibagbagam mo, Dave. Apa, da tinaktakaw ko aya. Dagiti ngay bado ni tatang inted ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asika tinangalala? Awan inararamid ko akasta. Di pensyon ni tatang. Inalam, tainggatang mo iti arak. Kwa, naminsan lang mo Ala, saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Ay, didak panawan Ay, didak panawan! Tatang, adumanan da ito'y badong aited ko kada kayo. Usaro munda kita nga inaldaw lakay. Ay, katun na Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan moten ni mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo git day. Ay unan niya. Adda katiag kasar akaaro ba may? Ay mapanta, lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko mat kadagiti ko kumpare. Ken karubak tiinted ni Dave nga anak ta. Di ka man agrungaab akas tamulong. Kaslasaan ka, lalaki. Kasanaw? Di mo parwaran dito pagbaludan. Ay, nasken agnakam kan.
Apay, Ah, di mo aya makita. Nagpintas tibado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka. Dito pagbaludan. Kan kita am to'y sapatos nga enter ni Dave. Ay na, bagbagay ka. Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado atakawam manan sa munto ilako. wala na ang Jack ulito na yun. Ikaray. Ay, Ay, agbalbaliw kan. Puro arak ka, day. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. ay, kasta latibiyag anak ko. Ah, No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay, kat makaruwar kan tumatlaeng Iso nga agan anos, kan agsingsingpet ka kumaditoy. Ay, di ka nagsangit. Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kan dahito tilaglagi pam apagsasawa. Ako nana, di ka agaramid iti kalukwan. Tapno di kan tumabalsan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Kit ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Ay, hawanan bayaw. Ay, di akon makapagtalo nita. Tapay mait bayaw. Awan nga Mindanao. Saan matamangiranod iti Danao, jebak nang akarobam. Aguray ka man bayaw, ta uminom tamampay dito'y basay. Ay na, mayat at talaga to'y naramid mo abasi bayaw. Makaulaw matbasit Talaga nga inyur-uray ko day takan kabayaw. Kastaya, agad uminom ka nga ron Ay katuna. Ay na, ay mayat Awan nga yan bayaw. Sublian taman tay pagsarsaritaan ta itay. Amom, saan na si kati apektadaw iti kinawan ti danom? Uray sak. Amin tayo aman nalon, dito'y purok unaw. Una, nga mas apektado bayaw. Amhom, nguanya ti mapasamak iti biyag may, no sana ka makapagtalo ni tatawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kita tayo mustraken ka. Kita na kunak bayaw. Kitkitain ka. Manipod dito'y ngataw. Bumaba ti kabibiyag may. Blang! Kasta ti mapasamak. Kaslaman la pirmi abim magsaken, bayaw. Karkaro ati kabibiyag me. Kastoy mati mapasamak. Kita ma. Psi! Boom! Kunana, bayaw. Tatang! Ne. Uncle! Sumipungatan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Aywan gaya mo. Santa mo na nasiputan. Rumabi igaya mong bayaw. Nagawid akaon. Nagawid kan. Saan pa analpas ti istoryata? Nagawid akon bayaw. Sapay nakapsot ti baterya to'y flashlight kaw. Agistoryatan tumanayin inton maminsan nga kita ta. Anya ti sidaan tayo alot-lutwang bakit? Ay, dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasagpaw na nga oray intuno abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakun kahit. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw. No saan tayo ang makapagtalon? Ay! Pshhh! Boom! Ay, kunana!
Na Ay, anya mo day nga ibagbagamon, alaklakayan. ay, kasta ti pagbanagan tayo. Ay, saan aya Brong! Shhh! Kunana! Ay, sa bali matanday tanga ibagbagam Pshhh! Pong! Kuna na laeng! Suruan naktumag ngamin. Brong! Na Kastsaya! Ay, Anya aramida nyo dito kusina, nanang, tatang. ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatsain. Ay, si kakit di Na- Sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pung! Ken brrrr! Ngay bagbagayo. Ay, mangan tayo kit din. Ala, Susan. Isagana mo jay lamisaan, tamangan tayo. Kita man bayaw day tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kayam ti epekto titikag dito'y talon mau bayaw. Kunakbet kan ka. Pulaos ngawan danaw. Ay, nungay mapantakasarita ni Sir. Di nakagatang day tadaga, tay bingayan na tay tidanaw. Bayaw. Nagadaw tinakaibaga kanyak asaan an nasaya at ti ugali na day taabak nang an nakagatang iti day taadaga. Kastaya, Wayne, sumungsungat ka kanupay laeng iti arubayan na. Sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. ay unay matay. Wayne, bayaw. Ngal-ngalin da ka kunada. Ay, nagadumatan nga aw daytan. Ay, kano ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Ay, Uray mula imonstramot dito yung rubak na gitaramay mo. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita mat nga min jay talon ko Tapno makitam ti epekto ti tikag iti talon kaw. Ay, apay nga ay, Susan. Awan mo't langan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangaldaw? Nabsugpay siguro nanang. Ay, imbag kumaan no nagbalon. Bayan yun, agawid tulat ta inton mabisain. Basta kaluban nyo latan day tanabati ang sidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat apo sa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaaruba. Awan sa. Tay di nasiputak ang nagkalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Una naman. O, kitaan nyo. Jay nga min meow ni muning tayo dito'y balay. Kat meow. Kas nalaang. Kas laman nagbabain. When nga raw, siksay jay pusa tayo. Ay, masiputak lang da dya apo sa tikaruba. Basi-basag. Ay, patayabak to'y chinilas ko. Uray dumano ni jay balay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo'y di na minsan. Adamang manggag ko nga ayos ti danom. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga ruden di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita Ay, wan. Unay matin bayaw. Ay, anya ngay ti maapit kuno kastoy laeng. Ay, awanin Ay, agasag. Ide, adagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Angam ita, ay awanan mangagmaw. Ay, kasano tayon ngay bayaw? Kasano tayo makapagtalon manan? mapantangharod ka sarita di nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga ron ti mapanijay, bayaw. Ay katiturturtan bayaw. Makamulitan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Isungarod amang mga anak ko na.
Tamabisinak anang bisita iti talon may kanibayaw. Ket, nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisarita iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom dita irigasyon asakupen ti dagana. Ay apay lang amapan nyo kasarita. Kat barang maasyan kada kami Ay na, awan kanot asiday jay abak nang. Ay, an ni Susan. Ay napan naman kanu binisita jay gayom na. Ken napan naglakaw kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay kumata makalakaw. Tanday gatang iti kanan tayaw. Ay sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagbiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anak kagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta ka na. Anya aya ti itsura day tabak nang. Jak pa'y mat nakit-kita. Tadalahang di tao nagtimansyon na. Kunada mo't anaungot ka no. Isong mo ti damag. Tas saan na akayat nga ibingayan iti danom dagiti mannalon. Day tangarod ti dakkel aparikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom. Susan, ison samot day jay jibak nang. Kita mo. Ha? Jay magmag na di ta arubayan na. Iso day ta. Medyo lumakay magaya man. Alang, awan pa'y naglakwak si ka. Kakisursor mo ada kita lako. Una, saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya kumati maaramidam, no awan gumatang. Ay, kwagayam, mapantalakwan na itaabak ng alakay. Anya ti makunam. Anya? Kano ibagbaga daan na istrikto kan naungat? Agunget kit din kadata kat nagpipintas ta. Sa bagay. Nungay na anos, kat golpyan na, dagita lakom. Una, kan nungay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. O, Nagswerte ka nga, no kasta. o sige, intan, kaduan na kun. Sika ati umunag, agbati ak itirwar. Wen, basta kaduan naklaeng. Susan, agawitan. Nagdadaktul magkayam nga aso ti simabat ka data. Nakabutbutang, imbaglakid din ta nakarikap tinakkalagit da. Ngaskan ama kalako ang itang. Awan bagas mi. Hey! Ay sus, rimwar jay lakay. Kitni, inabog na dagiti aso na nga agtataol. Basta dituyak la ang luwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kaslang umar-ngar-ngar alyon. Katal na ka. Tawan bagas mi kunak lang arudin. Sir, siyak ni Susan. Juan, sika ni Susan. Umunag kayo. Umunag ta ka no. Pakpakawan. Agpatyak di dirwa. Ay na, nagdakkel at talaga tibalay na. Talaga ang baknang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Nuan niya dagita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Dagta aket numabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigan dito'y balayo ang nagtakkel. Sino kumati sa balya kaduwag? Ket single akpay met. Ha? Single ka pa, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kitagbalin asawag. At nakadi mairekomendam kanya. Diyan kumakaskan ka kapintas. Manu amin ti balor day talakom. Tabayad ako na dagos. Umaw awat ka kadi iti check. Wano ka
Kwa kuma. Kasmatan asar. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak kan ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem kan ni tatang mo tinapasamak. Istorya manon. Wun irugim. Ay na, nagmayat adenggan kahit. Nagatidugan nga no irugik manon nanang. Basta nalakok amin jay lakok. Kat jay bak ng alakay tinanggulpi. Jay baknang. Lakay kunam. Kat lakay mo't talaga tatang. Saan anaungat? Naungat laang jay rupa na. Apay. Anya ayat tilangana. Naungat nga rod. Damagempay lang, mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. Wano. Kasla al-alya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anak kabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryaken ka si ka Mario. Saan anaunget jay baknang apagbutbut nganta? Bayaw? Saan matkano kuna ni Susan? Jero panala ang tinaunget. Hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano tinagan na. Nagsimple meten tinagan na. Anya nga bayaw. Mapantama kay Sarita. Ay katuan Ano ka nung agpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema da ita. Kaano ta amapan bayaw? Si kaman bayaw. Bala, agsaukan bayaw. Rugyamon ti agistorya. Ta nakasango kadatan ni Sir. Diyak nga rod amo timang ruge. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir, umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniya ka, tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay unan niya. Ituloy mo ti agsao, tadenggan ka. Numabalin ko sir. Ibingayan na kami iti danom iti irigasyon. Di pagbalinan may no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawan ni bayaw ko. Di mapasama ka na kami, no saan na kami nga ikan iti danom? Saan kayo ang maawatan? Anya dagita bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Apay, nagrigat aya ang maawatan di bagata. Naglawag mati ko na. Di kaya't yu asawan. Piyong. Kasjay? Wen sir. Kasta talaga ti kaya't mi asawain. Bayaw, kasta ayat ti turong di bagbagata. Pusibum! Brong! Brang! Nay. Anya da ito yun na mapaspasama. Bakit? Nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit anya nga'y tinagsasaritaan niyo. Ay na. Mayatan Ibingayan na tayo iti danom. Ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaunget. Ay, naamiris na siguro dya pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasaya. Ay, punaw bakit? Nanang, tatang, lumwarak ita arabi Ay,
Sa dino ti papalam, Susan ka inay, rabiain. Ken apay anak kasukat ka. Kan, nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Ha, agayat kan? Asinaw? Dayjay o, agur-uray ijay ruwar. Ha? Ne. Ay, Nalabaga ako, tse. Nakaparking di tarwar. Ne. ha, Kasla jay kotse ang nakita ang nakaparking ije paraangan ni Ramon. Iso day tatang. Apay nga agdate kayaw. si kamat alaklakayan. Anya kumangay ti rason no apay nga idate ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramdaa. Ay, isumat lagayam. Nga imanugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danaw. Tagar armat gayam ken ka, Susan. Apay ayat tatang. Ay, narigat anak anang kumbinsir ken kuana. Ay, Kastala ti biyag at tatang. O ala, inako. Ala, saan kayo nga agpakarabi unay anak ko? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Dagiti daduma ababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, sakla ko man nagawa-awi dan. Ha, Ung tandak matlagayam. dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni manong mo. Agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Kumparadak manan. Sa balyak mo't Ay Rey, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaase ti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kinimanong jay daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo ti agmula. Idi pa'y aday ti kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakuma, Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, hindi pa'y kumangin bagana Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay kaibingayam man langan anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kompleto day jay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Akit ipabulod mo pa ilang kanikwana Ah, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlata mo't ti amuna nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Pinulahay mo nga minag. Nasaya at kidyan, agbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yat Kano bartek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kanurugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. So di nga jay daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka maamanan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dito dayak. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na,
Sa nagaputay nauna ka kat nalalaing ka ngamsak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga agkapsat. Ni mano nga? Di nga mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na barta ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga ron nga agbarbarte ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na Bartek? Ay na, apo. Ang mga nunya ti, maramit ko kang kan. Ay, bye amon. Sige, ay, agawid ka pa ila ang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak? Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Anya nga itimulam. Di oray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklak nga imula. Makitam di kalapaw, iti igitiwaig. Sikatin nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti dayta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan a planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di oray man nagpatpat nagwano agmalmalan tayo nga ginom dita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dang iti babarkada. Ay katuwa na. Pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok teraramidak manong. Di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga ah. Impatawid na gitinagannak taday ta. Kat, tuwan ba't namin? Pag numaran taday toy, nulakid di ta among maiwanan. Wen, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam ah. No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak iti bukod ko akalapaw. Ay nalaglag da. Kaapay ko ma, awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit kang rodan. Tarugya akong tagtrabaho dito. Timbagak, rugyak tagtrabaho. Angam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni manong mo ah. Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang am iti daytaw. Anyamot da ito inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Isungarod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam aparay. Katuan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dakan. Ay katuan na. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talagayam. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Huwag nga ron. Nanipod na pa ni Jibangkag nananang. Ado nga min katimpagatang nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang yung iti agas nyo. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, tadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pa ilaang. Tamang rugrug eh. Kunak nga ron atulungan. Kuna namat asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaang mat ngagmula. Bayan nyo, tayo sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo ken agbunga da. Ne, at damat awit mo amanok, paray. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Ang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak ti mang parte.
Taing kagumatang iti harak. Alangan ududwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong dagiti babarkada ta. Umay da kano intun madamdama. Ala, ingka nga ro din partyen day tamanaw. Ne, kita am day di alakay. Kumit-kita dito'y ayan ta. Aywan. Sino ngay day talakay? Isu day tagnana di ti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga ro ng kapartsyen Ay, nagbagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ka, ti pagtaltali na edakon. Ay, kastaya. Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung di bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabi nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray? Aginumdan sa ijay tunggal rabi. Anya? Kat no nirela ang mati amok nga day jay. Kinti may sapay mare. Tiniliw da di manok ko. Tiniliw da? Ayun na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababainan ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagiti tarakan kao. Nanipod ang daday jay maray. Numabalin ka bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da? Umay ka manan mangalay ta bastumon? Awan sapay mo't inmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka rubay o alakay jay. Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutan nyo kung nagiti babarkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam nagiti babarkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukor ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo? Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo manan ti kaarubayo iti alakay. Nga da mapukaw at tarakin na. Aray, mulaan tayo manlaangan iti kamuti da ito'y daga. Tapno awan ti makuna ni Manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati imula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun to nga ron ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga agbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga ron. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, hindi tati kunkunak ket. Sinasadot nga minti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da dyan daga. Sana pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay katbarang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Ano ba yan? sibugan tamat adag iti mula tayo. Diyanan. Nagbiyag na gijay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiyag na gijay ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikat itiroot. Duatan pagtinulungan ta. Masadutak. Nawalat panawon ko. Agid idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katintun madamdama.
Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kas tala tibiyag Ganaasan takit tibiyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak ano nalipata mo day ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y mat ako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni Manong mo itimula na, anatang. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, imo na kapay anagmula, ang awan sa mat ti mailakom. Ado? Ado, kunkunam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launay ti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon, dagiti mulam. Adun to, ti mapaglakwak ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Paray, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkalay. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Dita banda, dita tayo agkalay. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan paray. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Uray siya. Nasakit mo't tinakam ko. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni Manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tumanin timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iyas din mo man kindi dito yung data silaw. Tasinjak man dito sigarilyok. Hindi mo idagdag ka di tapan awa diding to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano napuuran? Nabaybay andaray, digas asilaw idirabi, tanabarbartag da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da Gumagalwad da dya tao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapaay na. Ay, ken awan samot kanut bagas dyain mula da akamote. Kasanong adda, kat binaybayan da mayt. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, katrumbang ataripatuan. Tapno pagnumaran, intun dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko manwa mo, tikabsat mo nga amerisan day ta pagsasao. Anya lakit din day kabsat mo, ay, saan latang agnaknakam? Hindi pa'y labi nagbagaak. Gamdinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsin. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsin. Agbalbaliw ka nga minen. Kanwag mula ka, nasken at taripatwam. Asan aday ta agbartag ker aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsin. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran, intundumteng ti panawan. Tampok titoy, programa tayo, kas talatibiyag.